the glory of the Lord rise among us. Let the glory of the Lord rise among us. Let the praises of the King rise among us. Let it rise. The glory of the Lord says, let the glory of the Lord rise among us. Let the glory of the Lord rise among us. Let the praises of the King rise among us. Let it rise. go back anymore. I've been discouraged along the way, but He's been faithful, so I'll never
go back anymore. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. Singing no, 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 no. I will never go back anymore. No, 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 no. I will never go back anymore. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. Singing no, 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 no. I will never go back anymore. No, 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 no. I will never go back anymore. No, 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 no. I will never go back anymore. No, 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 no. I will never go back anymore. No, 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 no. I will never go back anymore. No, 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 no. I will never go back anymore. I will never go back anymore. I will never go back anymore. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Tupatasi o au e patpatia le ngang pa ia. O loa fio i le mea nei. Ia lo patasi le tua i le nei tae au. Welcome to the 12 commencements exercise of the Malamalama Agape Bible College in Auckland. Whawhilo iatu, sumaya ma fio mai, i le lono se fulu ma le lua le nei, o whaunga le aonga le Malamalama Agape Bible College. Whawhilo iatu, i le paia la silasi o maftanga i le ngatai leo i la tou, ua fito i tonu iai le nei aso, ia ai whaamua, i tātou malo whaalolungia i le nei tai au. Before we start, a tātou te li amata, whaamule mole lava le paia ma le mamalu o matua o pele mai mamae o le tātou wala ulia, se o tātou tutu lai whaatasi, tātou te whawhelua iai, ia le special guest o malo whaalolungia i le tātou mafutanga i le nei tai au, i le abalaba ma le whaaloalo, whaamule mole,
Ia mai sa patpatsi mo tatu malo palongia pa mo mole tutu lai mai pea. Ia a o mori mainga tanga vai o le malo le tua mai se sio tatu what to do. Please remain standing for the procession of presenting of colors. Thank you. Thank you so much. You can be seated. Malo palongia. Ya mai le pito. Paftai tele lava. Ai tatu tele amatai nal tatu poklame. O te wala au fa alo atu ile nei tula mo tatu au fa u ile nei taiao. Please put your hands together to welcome year one. Pat mai mo le year one. Jerusalem,
also like to welcome, please put your hands together for Associate of Arts. They're here too. Pati mai mo le tausanga lua i le nei tai au. Ia whamamafa mai lau pati nei tai au to welcome Mawhei Loai le tausanga wha for the Bachelor of Arts in Theology, the year 4 of 2022. Pat tele mo lau whau, o le tausanga lua pe lua sepulu male lua. O te wala au wha aloalo atu po i tātou maftanga, tātou tutulai mo le usuina o te pui, o le malo New Zealand o tātou au mawai, muli mai ei le vi o le malo Samoa si o tātou atunu, e usuina e le worship team le nei tai au. Pāptai lava.
Please be seated. Lala mai lalo whaatai tele lava. O le amataina o le tātou mafutanga I le tatalo, saunia, e le sunga, e le whaapeangainga, Pastor Inele, le autuutu, from Emmanuel Christian Ministry, Te Aratu. A whaia le ati nei nei owa le whale. E ngā lulu e fua I mātou. A whai fōia le leo leo ina o I owa le ai. E mata la fua I mātou. O le nei aso le aso wa e whaia e mātou te oli oli ma fia fia ia. Ai le ma whaia na mātou o lo. Mātou te wala au ia te oe le pule au ao le langi ma le lalulangi. O le na whaia mea u. Mātou te wala au tuai ono nei sauninga. Ma malu wa tupo ina I le pule a onga a e mwese o le kolisi. O le aso ula I tama mateine a onga lo mātou wa tua. E wha loa tuai lo matautia lo sili sili ese. Ma lo wofo fongia I mea wa e whaia I totono le nei kolisi. Wa e le whaingo fie le sāmaringa. Whea ngai mangaruenga matiuti. Ai peitai wa e manuia whaiva o le tausanga, lua tausanga, ma le wha tausanga lewa mātou mori mawina I le nei tai au. Lea li ie wha malo, wha fo iai leo le vi inga ia te oe, ai mātou wala au o lewa, fue whai mai le mamalo le atunu, e ka le sia te tasi o wha whengainga, mai se fo I o fo mai, o au na malanga ma mau mai ono le nei wha moe moe, mātou wala au ai lea ta mai le nei tai au, I le lilingi mai o lau nganga pa ia, fio mai a ma le whaunga, mātou te maua I le mana ma le malos, mātou te whaia I so o se wha moe moe I lalo nei, wau mātou I loa e mātou te mawhaia lava mea uma, I le whaatasi mai o lau a fio. Le nei kolise le whaapito manu I a tasi, ai so se lanu, so se ngangana, so se e kalesia, wa whapena o na o tawina ai, wa o saunia I mātou I lau fionga o le upu e le fo I fua. Ta pena saunia I mātou e le ngata au nei lanu nei. A o le manuia e wha babau e ta pena ina. Ulu fale a o ina. Ia wha pena o no whafo atu e whai mau auna. A wa o lou lea fina ngalo lea tua na fio mai ai lo walo pele to tasi. Ina ia le au natu tangata ia teia. Ai ia whai o ia ma au na I tangata matu inatu lo na soifua. O le aso le nei, o le aso e whaula I nai, ma mātou pāti patia I nai, le whinau, le whamalosi, le sailinga, a tama mateine a onga o le kolisi. Ai meiso le wha moe moe le pule a onga ma le ainga whai a onga. Ai le ma whai lama o na mātou whai se mea, pe a mātou le wāla au atu I ate o ia fio maia ma lau whaunga, whaatumu ai le mea nei lo mātou o tua. Meiso fo le taimi o lau fionga whauina, ia mātou wāla au e tā pena ma saunia ai I mātou. Ma ai a fo ele nei wha moe moe. Lui tawina ai nisi mo wātai au mai e rua. A wā ua lata lo toi a fio mai. Wha au mai ma wha tumu I mātou le nei tai au. I lau wha unga mana o I lava e te pāti nei tai au lo mātou o tua. Ia iai lau wha unga mana. E ana I lau swafa Yesu ke riso lo mātou tutana. Amen. Paftai. O le taulanga e ave le tua po le vi inga. O lau wha mua po lau wha sili po le tātou wha sili lea I lea tua e po se tangata po se atua e tatau I ai. O le nei po I tae au tātou o tangata e muli a keriso po le kerisiano o le wha sili ma le wha mua tātou te ave lea I lea tua. Ai tu lai me le nei tae au o le tātou ave le vi inga o le tua na ave a peru lana taulanga o le mea o le manu e best mai lana lapu na whai ei langa taulanga I le tua e iai po I le nei tae au a tātele yo o le wha unga wha mua ma wha sili lau taulanga vi inga e ave I le tua I le nei tae au pese o sauni e le tim tātou sauni e ave le vi inga e wha ne na I le tua au tala inga ngana o le langi Hallelujah, ole Hosanna. He deserves. Hallelujah.
Siya yung din mga blessing. Ya iya mene.
Watu ya tina isola ole te talo le tatu taulanga pa tai ni tai dese yai pa tai Famanu watu ya Yoba Meo mafoyo itachonu ya chau ya famanu watu Longa swafu ya Longa gagae ye famanu watu ya Yoba Awa foyo ne ngano se metasi o anga me alofu Mato loto nale tua ile ne chayao Au mato bibini mapipese atu le tua Mori fatasia imo matu loto ilumo lo fuari matu ufape atu pa ia oe o le tatau ya ile viinga mai tu maulo viinga nei se o le faba bau le yaso ele o se aso sa fa veta le aso sa fa wao fa bo le aso sa tatalo ai o ona le aso na tatalo ai le pulaonga le fao le yaonga o le aso na tatalo ai fa yaonga e mai so laonga le wa mai le nei lao le tua tama ma tau te celebrate ai le tua le ola tau fai le ola sai ili le ola awa wina le tua o tangata awalo finagalo ma tau fa ftai ya toi me umalama awana le senoa la ufio Mato tele tau mai le yaso mato tua fa fitai wa malia mata mai malia talinga e falongo malia mato loto le tua tama I me umba wa faya masaunia o oe le tua le lei o oe le tua sili silese o oe le tua e te faya masili haleluya o ila to oe alo lo faya toi oe mato tau ya toi lo mato tua Hallelujah, le nei chaya o le tua tama. Mato te talo mo na onga le. Hallelujah, te talo mo le. Fao le onga mai sol si o le onga le tua tama. Ai le ngata ile o le pule onga, faya onga, le ngata ile o onga ma fle tua ila to o awina mai to tonu le ya onga. Aga le le tua ma fa manuia. Ia tupu pe le tua le ya onga le tua. Awaya ngamo oe malo finangalo e pe ona yaile manulo chia le ya onga o te ufale a oina haleluya hapena ona galue mo oe malo finangalo talo le tua tsama fa manuia ye kale sie fia ma o ona oe u manatu e au maya la to tamaiti a onga ina ya oina I to tsonu le ya onga le tua tsama talo ye ya famanyanga Mato yai le chayao le famana tuina le tua o la to ola to mafai le tua samala fo ya toe le chayao haleluya le ola finau le ola saili le ola ina le tua tama talo ya tuyo la to loto le tua ya fa pena ina awane muta le tua le ola saili ya toe ya ola finau ma ga ipe iluma lo mato tua ina ya tele ni nganga e manu malo ina mo oe malo o macho ye taimi fa ina tao le langa le tua e pe ona fa manatu mai na wo fiona ya macho a macho ta talo le tua o le ta talo fo ila ale fa ole ne ya onga le tua e mai so ona fo ya onga ma le onga
ia whapena na ta pena ina o tangata le tua. E ia ina wha moe. Ina ia whapena le tua o na whatukula ia. Ma manu malo pea nganga mo oe malo malo le tua. O le mātou te tano le nei taiao la fwai la mataina se goho lo na whātou ina. Whamanuia mai oe lo mātou tua no o Yesu. Amen and amen. Please be seated. Tātou walala mai lalo, taiteli. Te whawhai lo iatu, ia tātou mālo whaalongia le nei taiao. Ia masenga po i o whawhai ngainga mo lātou whalitua lo lala mai lalo. Ma le maabe ese o tupu matamari, pai launga sa oao, ma sa tamai tai. Ia o le tātou māwhtanga nei, ia asiri po i nei taiao, ia tātou au whau'u. Le swapa manu mālo le lii o Yesu Keriso i le nei taiao. Ale i walawina atu ia le pai launga mo le tātou offering, po le tātou taulanga ia e matalonga e tango i lau. Whaatea ese ia koina e tango le pepa e whai ngofia o na vivo ilunga. O le aonga le ia Malamalama Agape Bible College i Auckland, mo lo sila fia o whau o ele tangata maot. O le tangata pedua. Whau o le Palangi, whau o le Brazil, whau o le India, whau o le Fiji, whau o le Tonga, o nei e whau wai le Tuvalu, a pule alofa le li I tausanga lea whau o le Niue. So it's open to everyone. And my challenge for you this morning, you could be the next one sitting in these rows next year. O te balawatu le ava mo le whaaloalo le usunga Pastor Charles Reed, Papatoetoe Samoan Assemblies of God, ia mo le tātou offering le nei tai au. Good morning. Ele fel tatou talo fai lo tua oi, ma ngai yo se vai. Fai lo kwa oi. A fai lengi se vai, fa kau yo se vai. Praise God. Alanga mango fai atu mana yer se vai tangata. Angol tupe fata wai. O le fina ngalo le atua ele fata wai tupe. E fata le leo loto tangata. If you have a good heart, you will give to the best of your giving. Not just put 10 cents in, $2, $5, but what you have to the best of your good heart. Like I say, your shoes look good. God will bless you this morning. Ola waonga ngatu spaya. Kokele yo kingayo ke vaya koe kongol kako mafkanga. Aule tinana whamanuia eile atua po Yesu Keriso e tupe lua na ia tuua I tonu ole tanga. Ai kukula umile o ngea makilu mavavai, wow. Ala upo Yesu e sili lava le tinale na lua tupe na tutoe. Na ua manuia I oia. Whapengala oe kai au ngei. Ele sau ke whalongolongo pe ke sau ke makamaka e sau faise melelei molelei. Se whamanuia le atua ia oe. E te alu watu whafur whai te toa lale o tā pena le tua se mea mātanga o fie. Somebody say amen. Le tua na mātou tama. Mātou sauni e whoa ina nei tai au. O e si la fia o mātou loto. O e si la fia le fia ma le oli o mātou tangata. Mātou whale mai mātou la ngona le tua. Lo pa ia ma lo mamanu le menei aisia. Wa lo a fio oe le tua ile nei fale. Ono lau whanau le tua mātou o mai, tu whātasi o mātou loto, mātou te vivi I mawhafta iatu I lau a fio. Tālo whamanuanga le tua le taulanga la mātou fua ia. Ine e whamanuia tu sai mal fua ia le tangata, I lona lama loto malia le lei. E whapenana e toi whātutumuina me o whangau ngauina. Ono le lātou walolofa ia te oi. Father, we thank you that we're going to give offering to you. I pray for your blessings upon each and every one of them that are going to give according to a good heart. Not only to bless you, but to glorify you in Jesus' name. And everybody say, amen.
lo atu ke sa melia ya One of the important things in this morning, stasine o me taua ile nei taiao o te valaau ile ava mo le pa'aloalo lava ele valedictorian o le tausanga lua mo lana saunoanga whapitoa o le tamaitai po le student Sarah Naomi Reed, valedictorian of Year 2 for her speech this morning. Kia hiwara ki tēnei tuku, kia hiwara ki tērā tuku. Kia tū, kia oho, kia matara, tihei mauriora. He mihi atu tēnei ki a koe ihoa. Nā ki te kingi ora tonu, e kore nei e pīrau, e kore nei e kitea. Ko ia ānake te atua matau. Waiho atu ki aia te honore, te kororia, ake ake, āmini. E ngā mana, e ngā reo, e ngā iwi e rauranga tirama, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. O le aso e le whaangaloina a whia isi o na wao. O lele a wa malo uala au tapu e le nei aso. I le alofa ma le ang le leo lo tatou tapa au i le langi. Wa tū mati e le la o le ang le leo le atua. Ua tata ai fo i ata o tau le leia. I lo o tau soifua ma so mātou wola. A o le nei aso. Ua moni ai upu o le fai salamo.
O le wha moe moe wa tau nuu. O le la au o le soifua lea. O te whawheloa I atu ma la wanganga mau lalo lava. I le suafa mawalunga I suafa uma. Yesu Keriso, lo tātou alii, ma lo tātou whaaola. Whawheloa I atu I le whaolulu o le nei a onga. I lau susunga I le fōmai Dr. Benjamina. Whapea ma le CEO whaletua ia Simotu Williams. Whawheloa I atu fōi susunga I whawhea ngainga ma o lātou whaletua, ua mawhai o na tātou whaatasi le nei aso mātango fie. Whawheloa I atu fōi lau susunga I le pula I le haunga, Pastor Kalevaria tuinga mala, ma le pa ia o le vasenga o whai a onga, ma le au whainga luenga. Whaatalofa atu I a inga ma wō, ua mawhai o na mafuta, ma lango I le nei whaamoe moe mātango fie. Ai maise o le mamalu, o vasenga uma o le lau mua nei, ia Malamalama Agape Bible College. Whaamalo le tau mawhai mo le nei tau sang. Firstly, all glory, honor, and praise goes to you alone, my God, my Savior, my Redeemer. I praise you because you are faithful, loving, and a merciful God. And I will follow you and serve you for the rest of my days. Thank you, thank you, thank you, Lord. Secondly, I take this opportunity to honor the love and support of all my family. Today, I pay respect and remember my grandparents who served the Lord, the late Reverend Leiloa Yusitini and Whaafeu Yusitini, and also the late Pastor Sam Kake and my living grandmother, Mary Kake. I honor my parents, Lonise and Dennis Kake. You set the example of both attending this school 8 years ago, and now I follow your footsteps. Thank you for your never-ending love, support, and prayers. My family who have travelled from Whangarei to be here, Andrew, Pua, Aria Jane and Mihiora, and never forgetting my sisters, Samora, Evelyn, and Sally. Thank you. Thirdly, I acknowledge the support, prayers, and encouragement of my pastor, Pastor Charlie and Rosita Reed, who are also my second parents. Thank you. I acknowledge also Pastor Besta and Malu. Thank you for your support. My church, Papa Toi Toi, Samoan Assembly of God. Thank you for your support and love from the elderly members to the youth. God bless you all. And last, but never the least, I cannot stand here and not mention the person who stands beside me through it all, sometimes slowly walking behind me, but always there to catch me when I fall. Mr. Len Reed, my knight in shining armor, thank you. I met you here at the IMABC graduation just like this 7 years ago. You were at the back and I was sitting at the front here. He was watching me while I was watching God. The rest is history. Thank you, my Len. I love you. To the principal and staff faculty of IMABC, thank you. Your tiresome work and passion to teach the Word of God never goes unnoticed. God bless you all, pastors and sisters. Pastor T. Laulile, thank you for 13 years of service. You will be greatly missed. Our school never runs smoothly
without the help and service of those that give it freely. I today want to acknowledge Siativa, Letalena, and Osama, who serve humbly in the kitchen. Thank you. Also Pastor Corleo, Pastor Reo Puamo, and your team, who safeguard our cars. And we cannot forget our number one security, Pastor Nu'u. To the graduating class of 2022, Year 1, Year 2, and Year 4, well done. Well done. I commend you all, and I congratulate you. I congratulate you for your faithfulness to study the Word of God. You have each made a sacrifice to attend Bible school. God sees and knows what you went through to get here today. And today, He honors you. Thank you to our Year 3 class for serving us and being wonderful hosts. God bless you, Year 3. I leave you with a small encouragement from Matthew 6, verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Keep seeking Him. Keep thriving. Keep putting God first in all we do, and watch as He will fulfill your heart's desires. To my beloved class, Year 2, class unity. We started together and we are here. No one gets left behind. I thank you and I honor you, my peers. Pastor Ben Ta'ala, Deborah, Boy, Rita, Filemoni, Finaunga, Baker, Isitolo, Moana, Fiatau, Rose, Sila, Tuputala Maria, and Sio. I also acknowledge our special class members, Yusitini, Suitupe, and Toa. We are only about halfway in our journey, Year 2. Let's continue together, seeking God and His righteousness. It is custom in my Māori culture to end your speech with a song. So I sing this hymn to glorify God alone, for He deserves all the glory and praise today. Ya ea fio mai no faula wana o Yesu e ola ya ua ia te oe se ia lo fa mai fa la ia fai so a ngā mo o Yesu e oli oli a uma file mu uana ia te oe se ia lo fa mai fa ala i le suafa o Yesu. Amen. Thank you, Sarah. Ai le malawina atu le valedictorian o le aonga le ia Malamalama Agape Bible College Auckland wa fa u le valu se fulu tausanga. O nei i le fa unga le so e fa u le se fulu 5 tausanga. So you're sitting there and I'm challenging you. O la lu i le tu atu ia te oto pe lo poi wa lu i lo loto le nei tai ao i le tautalanga le nei tai ao fa le valu se fulu ma le se fulu 5 le nei tai ao na fa u. I know you can. You can.
o te wala awatu ma le wha aloalo, i le valedictorian o le year 4 o le bachelor, Pastor Jack Roberts. Mo lana sauloanga i le nei tai au. Ia le tua le nei tai au. Whatalofa atu, maofalofa atu i le paia ma le malu o whanga putuputu mai i whale le nei. I le nei tai au paia ma le nei tai au mata mo fie. O le aso le nei o le aso na whaia le atua tātou te oli oli. Ma tātou fifia. Ia le o le aso la. A o le ana le aso. Talofa atu i le whaalulunga o le nei lau mua lau sunga le alifo mai. Dr. Benjamin Williams. Tatou waifo i mana sunga le CEO o le nei la mua o sunga Simotu Williams. E fot fatalo fatu le tama pule aonga o le nei la mua o kilani nei. E lau sunga la apostolo Reverend Calvaria tuinga mala. Ia mamalu mana pa ia o sunga i au na le tua i whawhengainga o latu whalitua. Au na le tu o mfeon tatu mafuta mfatasi nei yaso tatu te mori mawina le alofa ma le angale leo le tua. Ile swafa man malo Yesu Kiriso te fatalofa tuai. Yoto sunga. Le paia lasi o tatu o wai nei. Le nei yaso amata mai lava i maunga tele se yo i maunga iti. So follow fatu fatalofa tu swafa man malo Yesu Kiriso. E fa tuos fatalofa nei taiao. Isi au lau mo pele, Agape, ya Malamalama Agape Bible School, Bible College, au kilani lei, mai tausanga mua, tausanga lua, tolu marfaa, mai sela au faa au o tatu yeri ni neita, la mele avesi tatu pati le tua de neita yao. Ma lore tau vivi, ma lore tau, ma lore fulau, swafa man malo Yesu Kiriso, te fatalo fatuai. O le aso le nei o le taiao, le nei o le taiao, le anganga whaafitai. In everything, give thanks. E mo no whaftai le tua. O le na whaia le aso le nei. Le tua, lau pule lea. Whaftai a wā oe na e whaia. Na whai fōi mo oe. Ina ia vi ia i oe. Ia maua sau vi inga tele lava i leo langa o le nei au aunga. Whaafetai le tua i lau alofa. Whātau sanga o e ta ia mailo mātou whainga malanga. Newa to e tau nuu mai le nei tai au. O malo pule le tua. Whaafetai. Lona lua se whaafetai le nei tai au te fia whaafetai i le aonga. Lau mo pele. I lau sunga le tamaa pule aonga. Lau vasenga whai aonga. Ofisa ese umo le nei aonga. Whaafetai tele. Whātau sanga. O tātou nuti mea whaatasi ma tātou mulumulu au foe. A wālea au ino le upo le tua i sunga i whai a onga. Au na le tua o la tau o whapena o na tofia. E au ina le upo le tua. Male nei whātau sanga tau te lei whaatumutumu lima. Ile tau tiu te whai. Tau te lei whaatamala ile tau tiu te whai o le au ina le upo le tua. I always want to give my best. Because our teachers in our school, they always give their best. Whaafetai me le nganga, maulalo te whaafetai e tuai sunga, whaia onga e me se tamapu le onga. E le whaangana foi, le tapua inga se matu tina, Pastor Heda, tunga mala, te talo mo le onga, whaafetai tele la. Ole, lona lua lo whaafetai, o te fia whaafetai, Show Tolua. That's the blessing. Michelle Fanau, Avaya Alaina, Aberila, Gabriel Atamai, and baby on the way. Thank you so much. Ola umoni mauri nei le whātau sanga taruna yei le aonga ele I misi se aso se tas.
ona o le ngaluenga le faufotua o le tina fai fatas fa malosi alu le aonga te manatua lau tausanga lua le aonga sa whanau eilo watari se tulo straight from the delivery room to school, to my classroom. Fa malosi martina telo taimi tau vai vai ai au le tina e tūru te talo whaftai tele lava. Pastor Blessing, I honor you today, and I just want to say thank you so much, my family. In the name of Jesus, whaftai lava. Ele ngalo lo tina te ta. Paso fale le lua, overseer ne ka le sia. Mari tau sanga mo mua sa e fautuaina, ma fa malosi mau te sau le aonga. You saw a potential in me. Thank you so much. You not only encouraged me, but you came along. And today I have the honor to graduate and completed this 4 years alongside with my spiritual mother. Apostle Falele, wafaf taimo te talo, ele ngalo fo I late, hasta aperilo, wafai langi de folaunga. Thank you for the legacy. The kingdom of God was your heart. Siau ekale siapele, ainga fale anganga, Kingdomized Church, Auckland. Faftai tele love. Mai le ainga taita. Tama matina, o lava le whanau talavou se o le whanau iti, whawhetai mo lo tau tatalo, whawhetai mo lo tau tapo inga. Lea wai umanuia le whamoe le nei tai au, fo I le vi inga le tua. My desire is the word of God. To fear le tua, you deserve the best. Ina ia whape nao na o wina le upo le tua, e au nai ma whaonga le ola, e tau tua I le tua. Lona finangalo whawheta. Tele lava se ainga, whale anganga se ainga. Ta mama tina, my dad and my mom, my siblings, brothers and sisters, and their husbands and their wives, they are all here today to celebrate with me. Thank you so much. Whaftai, moloto te talo, thank you for your love and your support. Whaftai tele lava. Le whangaloina fo'i, tatou iai fo'i nei tai au, my grandmother, Whialofani, thank you so much for your prayers. My late grandpa, Otan Mati Roberts, my late grandma, Betty Roberts, o whai langi fo launga, a sa lato to tō se fatu lo nei o langa, o te manatua le nei tai au. I honor you this morning. Wo maainga, o ma whai ona tātou au wai le nei tai au, whaafetai tele lava, whaafetai mo le tāpo inga, whaafetai mo le tatalo, whaafetai fo I sa tau tui mo le papanga, tapu ia o mātou whaiva. Last but not the least, to fia whaafetai le mātou tausanga wha, lua afe, lua sifuma le lua lan mele, mai se tātou pati le nei tai au. Whaafetai tele le tausanga wha, le tausanga whau. Lau sunga le perestene, lau sunga le lifano, ma le tau ofisa, ma le tau lau, tama mateine, tina matamale, au talavou, sa tātou whaiwhai mea whaatasi le nei wha tausanga, le nganga whaafetai o te fia whaafetai atuai. Le nei wa tau nuu tātou wha moe, wa tini pa o le uto e pe o le nei wha moe le nei tai au, whaafetai o tau mamana, o tau whaiwana, tātou whale mai tātou te aonga, au ina, e tātou whafu atu tātou te au nei le atua, e whaialo na finangalo. O te fia, whaomeina se tau talanga le nei tai au, o leo wa mai a le tātou whātau sanga o le au ina. A le mea pitu siri tā hua le la au iei tātou, o leo uru whafu e au auna. O le ola au auna. A au ina ina ia au auna le loto mama, au auna ma le loto atoa I le tua. O le teimini nei, o le teimini o le tātou au auna, tātou te au auna I le tua, ma whaialo na finangalo, na ia maua, ia nganga se tele mataio, tolu, a ono tolu sifuma tolu. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Ia tau sa ili mo mo le malo o le atua. Malana ame o tonu o na whaopopo ai leo nei mea umai ate o tau. God must always be the priority, never and never a preference in our lives. Ia whaamanuia tele le atua I tau whaiva, whaamanuia le atua ia manamamalu o tātou hawaii le nei tai au, ia tu mau le atua le vi inga, le ale me o tātou maua le nei tai au, ia whaia lea mo se vi inga o le atua. Aua nea o tangata,
ai ia vi ia le tua e whavau, whaftai tele le whaaloalo, i sua whamanmalo Yesu Kiriso. Amen. Before I call on the keynote speaker for this morning, I also like to know, ia Malamalama Agape Bible College i Aukilani, o le nei lau mua, ua mae o na whaau se tulou, le lotu katoliko, o le lotu mamona, ua whaolainga ma whaau, lotu taiti, Pentecostal churches. Today you will see whaawina voi nisi o le lotu metotisi sinoti Samoa. So as you're sitting here, e leo se haonga le assembly, o le haonga le malo le atua. To call upon our keynote speaker, President and founder of IMAPC International, Reverend Dr. Benjamin Williams. Please put your hands together. Palole soifua. Awa mai. Malo soifua mnuia. Ma nofo masio tolua eu mai au e CEO. Mai mantua hani le upu Britania foi le orkis. O le lau te taufika atua. O le ase whainga e whai ai o na whawhailo ai le upu. E use pese no whatula ia le ase whatino le upu. KISS KISS. Au te tutu atu au talinga e whai mai mantua foi o le upul na. Keep it short, stupid. Don't fight fatino tala so to lua polisi o lita out. I'll try to keep it short just to let you know about my stupidity. Ile tu se fai la unga tau mo lo ye upo solmona. Sao matua I fuli ma u fasanga. E wa ol poto. Ai na wo mau ol poto. Ona o fasanga e lo lea ol valea. A winga ya ol poto to ya o foi valea. Ai na wa faiu wa onga ile poto malvalea. Wa mau ol tali. Ole ai el matangi me uma. E fata uva lava me uma. Ava noa e whaftai e toa I sunga I le ulo aonga au kilani nei. Mai se o lautou komiti. No le ava noa maulunga utu in mai. Whai e iau ma sui. E whai ese upu o le upu nai na o lau mea u te sau e whai o le keynote. E leo se sermon. Keynote. O le lala u tau mwhai atu wa on pole sa whawhailo I tuai. I le ila se winga tu e whawhailo I tuai fui. Wa uman whai atu tala wang po o tala anga wa o le tua e whapenga. I le amatai tai au ngaso e amatai po. O le fiafi mal tai au maua laso. I le amatai tai au fiafi. Le la umanga whai atu ang po. A fiafi la mal tai au. Kasi alaso. E wa whawhailo I tuai o e fia sa fia tala le no leo chale mangai au se vai sa chale hallelujah 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 tau whaiatu stala to maanga le talafasol pito o le malotele o Britania I tustusinga ma whamau maunga a o lato filosofia
tau tau po filosofia moae. Se tasi o tala malosi o lo iai. Tala altoina Shakespeare. Tala altoina e whatau i le whaftu lima. O le teitei au e ngoi a MacArthur. Teitei au lea whapeanga i a ea le atu Filipainga. Na ia la foa le upu whapea. I come, I see, I conquer. E ina ua whaliu la le vatau o Britania o la foa. E toi a ngai mai teitei au i tau muli o le waa ma toi whasanga mai lau whanua. O le atu Filipainga ma walau mai. I shall return. Lo matou tamai o ilang. Matou whaftai o no tala whasol pito. Whaftai o no tala o le vau. Whaftai o no tala whafangongo. Whaftai o no anafi. Whai ma whaleaonga e lui tauai. Whamoe moe o tai au. Soason mai hei la upu. Mauas whamarusi au. Mo le whaunga ili ni yasu. E mei se o le mātou maftanga. Uno lo suafa Yesu. Amene. Ia ma Lord se fua. Aves pati e vi ai le tua. Patalo fai lo tua oi. Fai ai ese lo au le lei. Just shake someone's hand. Someone next to you. Just say you look beautiful. Amen. And you smell awesome. Amen. Hallelujah. Matou malanga mai Australia ina uma le whaunga I Sydney. Atau no mai nei na walu le avel sil maliu. Atau no mai a suelo me avel sil maliu. Ola chua util il maliu. O vai upula e tusiai. O vai tunga o le aso whanaua, ma le aso nga oti ai. Le aso lea nga whanga wai, a le aso lea nga oti ai. Sunrise, sunset. Ai lea au maia po ame nga whaia I le vāl, teimia. Wangi mea nga whengai ma le tangata I le vāl sunrise ma le sunset. Amen. Hallelujah, hallelujah. Tutu mai lo nganga. Whawhawhinge whaiwhai nice. I le vāl sunrise and the sunset. Lea tate sa vali vali ai. E whalangolango I lo wolo ina. Pe whawhewheo na tātou soifua maola ina. Le vale. Hupui o talalenga o tiltilo iai. O wae whatau sanga le pe au iai whaunga. E ui al tau sang mamua lua tolu wha. E al tau sang wha le la o. E maua e il tuspaia. E eile tamaloa. Mai e wha po whea ngai ma le. Ta oto I to tonu al tunga mau. Wha po. A wha po longa winga I leisi au.
A whāpōro no winga lei se lanu. Lei se pai lang me mata lang moanga. Ngā o le pō a, pō uriuri, pō ngsa, uriuri pakoi. Pauanga al me lefe ngai man whāpō. Ngai maisu. Tata oi, whangu kako kamalai moi. Mai le ori, ai alofa. Au whāpō. Whāpō. Nei whātau sanga sa e savalia mai. A tonu e savali mai lai pupula o mata, a lai polo mafofau. Mea ngā lainga to mumu pe a leise pili. Pe tele pili mai taita, pe tele assignment hita i whai aonga. Pe mawalalo tongi le fiafia langa vai o lai po. Ma fuanga ngai po le iao. Ai le po pese ngu ngal whapo. Tu atu al whapo ngai e iao. Ai sa vali mai nei whatau sang. Ai no ngai se si au tau e tau tino e lei. Ta oto fatasi ma le oti poia. Ai le Ioane sultasi vai pe fa sulfa. E mai su tatala ia te ia tu watu ia te ia alu. E mai le wari ai lofa ua whapo. Whapo manongi, whapo lona winga, ai le ngofongofoia mea ngai pia tatala. A mesu tatala. Tu watu ia te ia alu. Pawangasi mea te fia whaangaina. Release him and let him go. Tatala ia te ia tu watu ia te ia alu. Awal to mafau I po e fa. Awal to mafau I le se lanu pai langu mea maka langu moanga. O ngai lo ai le poto le vale. Antua le sau fait fe mai son monga wa o ingal poko fa liwa o al vale. Awe Manatu la famusino la mawangela ai povi le ngai e fatasi povi masita mavoi le vao. Mai lo vao fa tulu foto to e silingia. Sa ai le nga povi mai. Sa ai sa fas povi mai. Ai malon famusingo e lang warpo. Ai fai mai vao e lang monga. E porto la vale. E whapo ta oto. E iei leisi Malamalama I tu atu o ponga. Lo sauni le tua e te tala leisi whai toa Malamalama. E wha Malamalama I le ponga sa. Le ala leo longa whai mai tatala ia te ia tu ia te ia alu. Wai ngā luenga I le ngā o Yesu. Yesu ia ngā whaia I ala salo sau whafo. Ainga o sau whafo. Whai loi whai aonga. Whai matua. Whai tangata lotu. Tatala ia te ia tu atu ia te ia alu. Nanga o tātou e loka tangata. Au le tuanga te tatala ina tangata. Ia whapupu. O ame tatala.
Mai tatala fusi ngai ai al faiupu. O afus. Fusi o leoki. Tatala langa nga momoe fatasi meleoti. Tatala langa ua mangoki. Tatou feola mai se sio manga. E mai longi me ai se oki ke le fia ai. Ai fsili atu me ai mai fea mai me ai mai loki mai ke le fia ai na me loki. Tatala fusi ngai oti ai poia. Fusi o leulu. Mantua mami e tai ai mai leulu e tau lalo vai. Whapengale ka ai ainga o la salo. Tatala leulu. Fusi o leulu. Ia tulou rau whau. E isi o mai launga e mai te leulu. Mea ngā rainga toi awhi a kopo sei whanga tua malangenu. Nanga ngā rua sei longa inga makiwa. Ei se kupe ma se sai makiwa le anga eo se awhara ei se kenge mga au iei langa pelo. Ai foi mai o maumea. Ma moe powi oki a singi whawhinge ka maiki au aunga. Ola. Saula le ka mfai le kuai da un kuspaia e langa kele leuru. Kaula nga afe se kala fusia. O mai le song oki arko inga nga. O fasua fa makai. O le makai alu seku e o aino oki la e sekua. Kakala fusio maka. Foi menga e kirkiro e kongo ko faka usanga penga e vai ko kopi lesi. Vai fari ele e oki e fu oe. Vai manga ka fai a unga kopi ke musu ke fa pe iska me ke lo fai kala. Ngai ongo ya le mai oki ya ngame. Kala faso solo mai ala lorisu ka solo mai le nguku faso solo se kalai uma. E makala lo fa mai kulo e alu. E alu fea. Alu ya inga alu wo alu ye masangi. E alu ya. E alu ka u ye le kala le lei. E alu kala le lei. Fa pa u le sao. Fa po le nga o mafo ya wa uma ya kong. Asa ya sileo sa o longa. Nga vala o mai lo nga. Fai mai lo leo lang fam talanga. Tatala ya teia tu watu ya teia. Nga ulangonga le leo la wo vala o mai ya. Saule aso e sosonia tu leu fau. O mai ngao. Leu a tatala le tua le avanoa. Tau te o ai e fai loa le tala le lei. Sa tatou feoti i le po. E o saunia le tua le siao e ala i le malamalama o lo nalo. Tau te sava vali e luma. E lasi mea le tasi. Mai tala me kafa. I come, I see, I conquer. Le wai sawe aonga, you came. Le wai vai le langua malona foi ele ngata langa operational management. Our structure langa, you have seen it. Le la fau you Congo.
Ai ngā wāru wāng koe whaliu te marof mai I shall return. O le fisilila, o le vālea tau te ora inga. E whātali e il folfolanga lea. E leo se folfolanga me kafa, folfolanga isu. O te alu, ai o te toi sau. O le ola ina o le vālea, e ola fuafua i upuia. I shall return. O le ala sau me fai. I lo soifua e whātali ai. Le malelenga lea, male valo anga lea, o lo whātali nei. Tatou tau sang mua lua tolu, lea whainga o tau because e mautinoa you will return. Al toa whālea lao, a tonu ele to return. Al ala sau mea la whai e whātali ai le return al folfolanga. Ave maoel mea lea. Mai Yesu o te le tu oi, te le tu la foina oi, o te sau i atu oi. Oi ai. Ai e lalanga talanga whai mai ai. Ia e anu e tau au le lalangi. Ai tau au le lalangi no tau o le oi lo tamaa. Ai ma tau au le lalangi o te maa fo e tau oi lo tamaa. Ala mera whai le vale. May Yesu go to the world. Ia i lisi aso ngā luel te maloa ngai. Pe o lisi lea pulu o le whengeng tuai. Anu whai loa i ma le tuanga whai mai leo la alu. Uma la whai loa inga. Whai sili lo leo te maloa. O ai lo ingoa au te alu e tau le lo. Hei mai le tua. Whai ai o au. O au lava. Pea whasa moa. I am that I am. E langa ngai whasa moa. O au o le ola lava. Pato le ingilisi I am that I am. O au o au. O le ingoa ngau iova. Le lau whai mai Yesu au te ia te utau Yesu umau te le tu au tau te le tu la whaina au tau. Ai alula. Le la umau tala. Ia mantua le upunga. I am that I am, that I am, that I am. Whau nei oe ua Malamalama i lau mea lofa. A whai oe s whai aonga. E mua mua I am i lau whai aonga. I am a teacher. A whai arau ngō sefo. Au siri atu nei. Who are you? E te tali mai ai a te au I am sefo. Vai e ngai mua mua I am kwa sefo ai. A vai o whai aonga I am a teacher. E mua mua I am kwa teacher ai. I am a fisherman. Le mea lofa. Le arta le nia vatu iawe. E mua mua I am. Alu manga mea ma whau lo loto iai. Ingsingia leo sau mea. Whaiwhaiwa leo sau mea. O mea ngā whai mai le I am. Sau lo le I am ngā piko luma. I am a teacher. I am a pastor. I am Jimmy. I am Shefo. The I am always precedes your talents, your gift, your potential. Nara mea la elu tau tangata. Tau iai oe ngawhaia. Le ai.
I am that I am that I am. O ia lenga toi au mai lo Malamalama inga o mavae po e wha. O ia lenga toi sulu mai ai le la inga o le aise Malamalama i le mea ngau ta otoi. Wha po o mama moe whatasi ma le whenumi ai ma le leiloa ma le whesetai. Wha pe ataita le toi aise isi ao. E no o whalongo tau lo ingoa i tonu o po ia. La salo sofaf. Now lo ia ia le wha moe moe tu atu o po ia. There is hope beyond darkness. The light of Jesus outshines the darkness of the 4 years that you have been journeying along i le waunga. Ia whaman wia tele le tua ia toi. Mana tua, you come, you see, you can't go, but he shall return. Father, we thank you for your word this morning. Bless them as they go. And may they go knowing that the I am always precedes their gifting. Always precedes who they are. Their potential, their caliber, their gifting. You are always before them. Thank you, Jesus, for keeping your promise. You will never leave us nor forsake us. So as you send us this morning, we go with the assurance that you are with us. May the glory be yours and yours alone. In your wonderful name, Jesus, we pray. Amen and amen. Ya manuia le faunga ni tau so for Isu to e fafta ya tu lo avno. After tele la velo sa mai chama sa patpati mo lo pole tu le net. Hallelujah. Amen. Welcome to our awards ceremony. Ya wo mai tatou ile tatou tupanga fai longa po tu spasi le net helpa. Ai yo ye tatou mo le avno le sunga le pule. Reverend Calvaria tunga mala pa mauni ai le pa wina o tu spasi le vaenga le ia nga i tatou CEO o lo Yesu o le avno. So pati via ile tu ile na fionga ata go pie e fa banatu ya tatowe. It doesn't take forever for us to fulfill this calling. We have a limited time given, so we must hear the word of the Lord and obey, all of us, including the graduates. Conferring graduates this morning. Ia Malamalama Agape College ceremony, graduation ceremony today marks the culmination of all the hard work and great effort undertaken by all the students for the 1, 2, and last 4 years. As principal of this college, upon the recommendation of appropriate faculties, ACI and both MRBC based in Wellington under the supervision of Dr. Benjamin Williams, and Agape Bible College based in Hawaii under the supervision of Dr. Yeti Mangeo. I'm very honored to present these candidates. Year 1 for the completion of certificate of completion, Year 2 for the Associate of Theology, and especially the degree, Year 4 for the Bachelor of Arts in Biblical Studies.
CEO Simotu William. Can you give a big applause for her as she comes? Ka mai kasi sispak pagi kene, ngaku ko ngau e moi. I le ava mat whālo lava, o tu la ia tua i le vale lei, ma le whaau tato a o ngai New Zealand, Australia, Samoa, sunga ia Benjamina Williams, whapea tata mangeo, i tato laumua i lai tu o le aongai, Amerika. Ai me sel whaamal malunga le ACI, o le Accrediting Commission International, o talia i nai, aloa ia i lato nei ma ualanga tau, na tu ina toa i lato tuspasi, le suafo le tuota ma le alo, ma le anganga pa ia. Amen, amen. Aftai lava, au le i sungai le tamai tai whaya onga mo le whalawina o lato suafo i lato o whaamanueina ni nei tau sanga polopolanga le nei mo tātou ainga o me masani whaamole mole o no le tō tele o le au whaau o le aliai se tātou whauraina e whai i ala iai le taimi muli mai o le wala aulia tu lola ia le tau pa ia tau te su mai e whaula o tau o mai o whaau le nei tau sanga ai taimi o le tātou pasolonga o le whaunga whaamole mole tā ofia o ula se i umalei o le whai lola ia le tātou whauraina. The presentation of degrees, Kathy Isaiah. Can I please get you to be upstanding? Thank you. Testing 1, 2. Certificate of completion. Miriama Afualo, Papatoetoe Samoan Assembly of God. Taleni Asovale from Kingdom First Ministries International. Certificate of completion. Paleso'o e liu fa'amafo'e from Alofatunoa Ministry. Certificate of completion. Inekosi Fiapule from Livingstone Evangelical Ministry. Certificate of completion. Solofua Yoane from Siitia Keriso Mangele. Certificate of completion. Moemanatu Kirifi from Prince of Peace Assembly of God. Certificate of completion. Karene Lavesi'i from Agape International Ministry, Mount Roscoe. Certificate of completion. Paulo Malai from Ekalesia Metotisifo Ayesukeriso, Point Shave. Certificate of completion. Sa'o Malai
from Ekalesia Metodistifo a Yesu Keriso, Point Shave. Certificate of Completion, Boao Nove, from Weymouth Assembly of God, Manuriwa. Certificate of Completion, Olo Toma Singano, from Embraced Ministry, Pakuranga Assembly of God. Certificate of Completion, Ateria Sinclair, from First Samoan Full Gospel Pentecostal Church, Manuriwa. Certificate of Completion, Carl Talamaivao Su'a, from New Jerusalem City Church, Assembly of God. Certificate of Completion, Fraser Batista Tini, from Agape International Ministry, Mount Roskill. Certificate of Completion, Boasa Ngaluvau, from Matangofie Assembly of God, Mount Wellington. Certificate of Completion, Nanai Kapono Euta Matautia, from New Jerusalem City Church, Assembly of God. Certificate of Completion, Miriama Tuvao, from New Jerusalem City Church, Assembly of God. Certificate of Completion, Risiti Tuimaunga, Metotisi Sinoti, Samoa, New Zealand. Certificate of Completion, Osia Tongayapa, from Touch of Christ Ministry. Certificate of Completion, Tulitoa Rupena, from Assembly of God, Church of Samoa, Onehanga. Certificate of Completion, Paumuina Yusitini Vaiai, from Onehanga Assembly of God. Certificate of Completion, Suitupe Paumuina Yusitini, from Onehanga Assembly of God. Associate of Arts in Theology, Deborah Tavita Aasa, from Kingdom First Ministries International.
Associate of Arts in Theology, Boy Apineru from Faith City United, Auckland. Associate of Arts in Theology, Eurita Burgess from Au Uso Cristiano. Associate of Arts in Theology, Malai Bele Filemoni Feni Sio from AOG Samoa Mangere Bridge. Associate of Arts in Theology, Finaunga Waloa Patea from Livingstone Evangelical Ministries. Associate of Arts in Theology, Baker Mawingoa from Church of God, East Tamaki. Associate of Arts in Theology, Sarah Naomi Reed from Papatoetoe Samoan Assembly of God. Associate of Arts in Theology, Isitolo Vaifale Robertson from Siitia Keriso Mangere. Associate of Arts in Theology, Benjamin Louis Ta'ala Komiti from Prayer for Israel Ministry. Associate of Arts in Theology, Moimoana Tanielu from Papatoetoe Samoan Assembly of God. Associate of Arts in Theology, Fiatau Tangitangia Mo'o Toluono from Papatoetoe Central Assembly of God. Associate of Arts in Theology, Rose Eseta Acheng from Emmanuelu Christian Ministries, Te Aratu. Associate of Arts in Theology, Sila Wale Sola from Agape International Ministry, Mount Roscoe. Associate of Arts in Theology, Tuputala Maria Toa from Alufatu Noah Ministries. Associate of Arts in Theology, Lauvi Sio Ungapo from Prayer for Israel Ministry.
Bachelor of Arts in Theology, Mona Lisa Taulapapa Achen from Emmanuel Christian Ministries, Te Aratu. Bachelor of Arts in Theology, Manu Apineru from Faith City United, Auckland. Bachelor of Arts in Theology, Viliamu Fa'apito from Church of God, Siitia Keriso. Bachelor of Arts in Theology, Abigail Talaula Fakawa from Agape International Ministry, Mount Roskill. Bachelor of Arts in Theology, Fale Leilua from Kingdomized Church, Auckland. Bachelor of Arts in Theology, Fuimaono Safia Senga Fuimaono from Livingstone Evangelical Ministries. Bachelor of Arts in Theology, Anna Golio from Kingdom First Ministries International. Bachelor of Arts in Theology, Joseph Liatioo from Church of God. Bachelor of Arts in Theology, Longo Lesatele from Livingstone Evangelical Ministries. Bachelor of Arts in Theology, Salujin Mua from Papatotoi Samoan Assembly of God. Bachelor of Arts in Theology, Otineru, Prince of Peace, Assembly of God. Bachelor of Arts in Theology, Batsi Seula from Livingstone Evangelical Ministries. Bachelor of Arts in Theology, Jack Roberts from Kingdomized Church, Auckland. Bachelor of Arts in Theology, Samuelu from Siitia Keriso Church of God. Bachelor of Arts in Theology, Tautai Olefue
Levi Sawanga from Livingstone Evangelical Ministries. Bachelor of Arts in Theology, Seaso Tutuila from Kingdom First Ministries International. Bachelor of Arts in Theology, Faunga Seve from Kingdom First Ministries International. Bachelor of Arts in Theology, Colleen Belinda Atinae Sola from Agape International Ministry, Mount Roscoe. Bachelor of Arts in Theology, Muay Malai Solofa from Kingdom First Ministries International. Bachelor of Arts in Theology, Tangai Leono Leasi from Livingstone Evangelical Ministries. Bachelor of Arts in Theology, Marisa Wale from Kingdom of Hope Church Ministry. Bachelor of Arts in Theology, Siaki Va'a from Livingstone Evangelical Ministry. Bachelor of Arts in Theology, Valentino Fakawa from Agape International Ministries, Mount Roscoe. Bachelor of Arts in Theology, Manu Tuatanga Levau from New Jerusalem Ministry, Otara. Pasai lava ya chacho malo palo dia. Ya lala mai lalo chacho mapa chele lava. Awe no foi na le tsaiao, a foi wonu I oil le tsaiao la sila. Awa nei fatanga ina le li nei la langi a besia le oli mal fia na yai. Tatu fei loa I le aonga I le tausanga fou pe fai wanu I oe le nei tausanga I le nei tae au I le whaunga. Moving on to our special awards, I'd like to call on Pastor T. Laulilei Kirithi, the academic dean, for the presentation of special awards. So se aunga lava e whai ana suenga. E le ngata fo I leo ngā ruenga e whai le whale. Ia o le tongi o le awai. Ia e maise fo Ia o mea uma lava. I ngā ruenga whare awa onga. Ia le neina tausanga. O lea ne a lauina atu I nātou o le top 3 for the year 2. And the top 5 students for the year 4.
Ia ole le macha maina ile tausanga dua I le tu fata singa o maka o malava e tau ona mau ta mai titin meta o GPA e 4.0 e tai o le wa mau le tulanga tolu o tausanga dua nei tausanga dua fe dua e 3.86 na total GPA o le faletua ya Depra Asa Walawina fa mo le sunga de toina Reverend Atinae pem fayon so ni atu ya lisi mo le tau o ina fa inonga fa ptofa mo le lava re so avsa patpati mo le tau fayo le Ore wa ia mo ina le tulua o le total GPA o le 3.89 o le sunga ya Misa Benjamin Tala. Maro pastor. Avisa pat. Olha Sofia, olha pat. Ah. Ole isi vaenga tau o le tatou tulua mo le tausangalua o ia ua maua le failonga o le skolosipia o ngafuai ia mo le ono poloka po le afa tausanga di tausanga fou ave sau patipati vi eleli ia male ua ia maua le tulanga mo le total GPA of 3.90 ia o le faritua ia Sarah Reed o fa manuei na fo ia le faritua ia Sarah ia o ngafua le tausanga fou le tatua o ngari skolosipi mo le tasi le tausanga ia to mai sa pat Ola tato o atu I le tausanga wha o le PA. O le awa mata mai le tūlanga lima. O le ua mawar tūlanga lima o le whaletua ia Ana Kolio 3.71. O le ua mawar tūlanga wha o le whaletua ia Ana e 3.71 le total GPA. Le ua mawar tūlanga wha o le total GPA 3.72. O le tina apostolo ia Fale le ilua ma Mona Lisa Aching. Fale le ilua ma Mona Lisa Aching. Mona Lisa Aching. Please. E tutusa ila ua 3.72. O le ua mawar tūlanga tolu e 3.73. O le afine o Yesu e pikei o whakaua. O se vasenga ta wivi tere nei vasenga ai whafonga mai 71, 72, 73. O le ua mawar tūlanga lua o le total GPA of 3.78 Pastor Samuelu. Saya usah pat. Ya tonu nau tau si fia le ua mawaina tūlanga mua o le 3.85 le total GPA
Pastor Siaki Roberts. Ora sira fia inise ile ia nei le faunga mo le sunga le faifeau ia Pastor Check o ia foi sa aveina le siri o le tausanga lua. To have so patpache vi ele li. E ia failonga whapitoa e whailawa i lea tausanga ma lea tausanga o le whailonga mua lea o le mecha o le Principal Award o le whailonga le sunga ia Pastor Kalvaria tu inga mala ia e vava ai le tamaititi a onga i le lei mea malava ia o lewa ia mawaina le Principal Award for this year 2022 Apostle Fale Leilua. Masalo ai foi o le tangata matua lava le ile aonga e ato ave sa patipati vi ele li. Never too old to learn. Ai si. Ia fia onga ia sa tau sanga fou fa bore. O le sita to fai longa fa pitoa o le maititi e alu ilumalo na tau mafai. Tausanga umalava e aduadu numanon tamufai o le most improved student of the year goes to Pastor Siaki Va'a. Tasi nei o tangata e whalangolango te rere sunga riripule e miso rei ngā whaiaonga ma le laumua i tausanga e wha au iai tonu le aonga. O le amisia foi o ia mese o tausanga wha ave sa patipate vi ele li. Ia malo lava lana sa i toe lua lava tatu whailonga i toe o le aonga e whai ona mata upu ia e ua whiriwhiri le sunga pule aonga ma le ainga whai aonga na o mata upu lava e lua e mwhai ona whai se whailonga i lea tausanga ma lea tausanga. O le mata upu mua o le wha whailaunga ma le mata upu nonga lua o le wha e leni. O le lau ia mawaina ne whailonga whapitoa o le whailaunga o le nei tausanga Pastor Pati Seiula. Whapalangi homiletics o le pasene e se lau pasene o vai se lau pasene ave se patipati e viele li. O le mata upuro na lua, o le mata upuro o le wha e leni po le creek. Whai fo le tausanga wha, i lea tausanga ma le tausanga. O i la tau la i o wha manu e ina i toa wha i la tau. Ina ua uma e toru vai aso le aonga, a o le matautia o le toa wha lea e uma ane le lua vai aso. Ua mawhai o na lato fiso soani na isi tamaiti o lo upongi sa pea. O i la tau la ia, e iwa sifuma le iwa pasene ia i la tau nei. Whamore more se i umana lau atu, ia o na ave reo sa patipati masau vi inga i le li, ia. Pastor Check Roberts, Pastor Samuelu, EPK o whakaua, ia marewharetua ia Ana Golio. Ia morsirafia ele aufia, fa morsirafia ele aufia, ele o avese fa e peru tato a onga, ona ele aise tangata mai e peru, na le fa e leni, na le tamaititi mai oi Greece, le tamafai ia le tato fa e leni, fa manuia ten mai le tua, fa aftai.
Whaftai Rev. All right. Thank you for our awards. Our special remarks from the CEO, Pastor Simotu Williams. I'll have no name of the CEO of Tatuaonga, Simotu Williams. Vi ia lava le atua. Au faita tola ngā toni nei tae au. Na o mai ele atua i loto le mau lea. O lau le lulu, o lau fo i le sele. Lulu maloi mata. Ai sele ma le alanga fia. Le tato moli mawina ai. Le tele o ala langa nei tae au. Ai se a langa sa e tuto se mea. Le o e sele ina nei tae au. Ia faa manuia le atua. Awane ingata I ele ototonu I taua I fafo. Enter to learn, go out to serve. That's the main purpose. O tato atu I fafo. Ole momono o faftai I le tua o no nea vano tu ina mai le umistaimi. O te au mai fa talanga fa peritania fa penei. Our decisions of today determines your tomorrow. Le tato au whao ulu nei tau sanga, ma e o lo whaalongo mai. A e whilwhilia se mea lei mō nei, o le a whao ngā ina I le atua o I whafo. Ai a whai lava e te le ngā wai, e te ao o ina nei vai tau, o te tonu o lava, o le a tū maua I lava, lo mō langa, whapena o na le a ngā I luma. O te whaftai I le atua, mo mona o whaftai le tua o ngā sunga I pule a o ngā ia Kalivaria. E ese lo whaftai a Kalivaria o na ole, o lona nganga I ngā luenga le tua. E eile ngoa langa e kalesia po lana msanga luenga, ua whaingoa I ngai langa e kalesia Kingdom First. E manatu o ia whaale malo, not about religions, not about churches, but e manatu whaale malo. Kingdom mind. Tato a ingal nei tai a whapengale anganga o le Agape International. O whapengale anganga o le ia Malamalama a Agape Bible College. Ele taua ia mātou le whauina o ekalesia. Ai taua nei a onga le whauina o le malo le atua. Lua moli la whaftai whaia onga. A o matamata atu o tū mai. Those behind the scene, malingi o loi mata, mo whape atu, whaftai lo sunga malele, chains, land, ai mesele sunga ia vai. Tele au temi se asa ato wo mai luma, but you always work from behind the scene. O te whamanuia atu le atua, ia te o tau, ai mese fo o tato admin team, onga luenga lei o lo oto whaia, mo tato wa onga. Ele o se building o le ia Malamalama a Agape Bible College, ai o le fausia o le malo le atua. O launga luenga le tuto ina I tameti a onga, o fafo atu e fua mai ai launga luenga, li ia le atua. O longa lua la o faftai e mo le atu la o faftai pe on tau sila fia. Le sunga ia ti lau lei, o ia le academic dean, o tato a onga I nei au kilangi. Whaftai ti lau lei, ta tonu lava o saunia fo ele atua, sesi ngā luenga o la e a ngā I atu iai, ia whaamanuia le atua, te iloa yes temi, o nā wheloa I lea o tau ma le a onga I nei au kilangi. Aua, filifilia, el tato ofisa ulu mai Wellington, le tamaitai, ia lis, tu ngā mala, to via, o le asutu langa mo ti lau lei I le academic team. Whamanuia le tua ia oelis. May the Lord cover you and bless you, give you wisdom and knowledge to continue on what He has left behind. Thank you. Whaftai support lau sunga ki o na o ngā luenga lei. We are here. We are still open for you. Ai alu wa e manatu toi fo I mai. We are still here for you. E iei le polo kalame al tato ofisa ulu.
Ma o le polokalame lea, o tongi uma e mai Australia, o tongi uma e au mai New Zealand, e o atu uma I lalo le mato ofisa. O na fausia I leo le polokalame nei, whaingoa ina o te whaingoa inga, o le GPA 2022 overall. Ma nei a tongi peo na ufalongolongo ai. Ai wa mato filia le top 1. Tasia na o le sili. Masalo se yo o isto sanga. O na atonu le to e al watu top 3 pe top 5. Ma nei a lau ngā tongi au kilangi. A o le top 1 pol tongi mawalunga. I to tonu au New Zealand nei. O le ia 1 e 3.8. Ma ua maua lea, e lea onga Hastings, ma lea onga Auckland. Ma o le ua maua ina, le sui o lea onga Auckland, 3.83 o Miriama Afualo. Sui o neo lo tu lai mai ai lisi le skitu. O le ia tu e to alua sui ua whaamanu ia ina. O le sui fo ia Hastings, mai le sui a Auckland, 3.90. 3.9. Ma o te maitai wa maua ina, po le stune le wa maua ina I tonu Auckland o Sarah Reed. O le tato ia foa, e te o lua fo I sui wa maua ina, sui mo mua Wellington e, ma le sui longa lua o Auckland. Ma o le wa maua ina I tonu Auckland o Siaki Rapids. E pei ona o tala no atu, o le tūwhata singa leo highest marks, o tangata ua o ilunga lato tongi, ua whaamanu e ina lato tongi, le piki mai ei lato I o whiwhilia. Ai le tūwhata singa a Australia ma New Zealand, o le tūwhata singa o tongi a Australia ma New Zealand, ma ua manu malo ai foi au ki langi I le ia tu. Ma o le ua maua ina, o Sarah Reed. Whamanuia le atua I tato maftanga le nei aso, fo I le atua lona vi inga, nei maso umai whaavau. Amen. Ya, pat mai mo ila tau fa mo ina le tsa be le le wala talata tatou si ui o le tatou fa mo moe ila le ia fiafi ai na sina polo polanga lea tasi le tsa vale lo poloka I luma o fa mo le mole ape o lo sa o le Nissan o le number plate o le NZ o NC lua tasi a le movinga fa mo le mole le wa bili tow truck e ave la tsa vale fa mo le mole ma le tsa vale la le nga sawa o lai ola ya temi nei to ichi umo le pensini o le Hyundai Elite o le number plate FQW lua o tasi o lai lava I ola lau ta vale pa mole I le nei suwatu ta pe lau ta vale ia a te le bala awatu I le sunga le papengainga o le alofa tu Noah Ministries Pastor Ferretti Asu Gray ala watu lau fau to te tutu lai fo lunga o le asaunia le sunga le papengainga se tatalo e whaamanuhia ia te outou I le nei aso. Pastor Ferretti, pray. Ja, to hebben ze spat te via Jesu. O te iloa I le maua fas pepa na te alu mo ele whaunga le atua. Whaunga le atua e tasian me sa waina o le angang pa ia. E le maua fas pepa na te alu mo oi. A o lau sa ilinga I le angang pa ia o le atua. O inae maua I le whaunga le atua. E whaaua wina lau vala a wina I le lumanai.
e le o le atamai, e le o le poto i le hao oina. A o le soasoani a le anganga pa ia i o tātou wola wala awina. O i nā le la whaianga i e tātou te talo. E mausali le nā, ma mālosi le nā, whātu mawina i lo wola a o awina i le whina ngalo le atua. A me le si e o lima i le atua tātou au whau. Tātou fo i tono nei whale tātou umalawa au na le atua. Le ngata fo i leo tātou lau whātua tua. Ma nei el whalo lo tātou lima i lunga i ate i lātou. Lo i ate oe le whamarianga le atua mo i lātou. Tātou te talo i le whaunga le atua e whau. O le mana lilo lea e ngā lue i o lātou loto. E whātu mawina le mea sāo au ina i le tele o tausanga. A wau noma lea. E le mo whai o na tau nuu le wha moe moe o so stangata keu siano. Yo vai le tua lo mātou tamapa ia. Si atu le tua o mātou lima i ate oe. Le ai lava le tua seisi e mawai. Le manuia ato atoa o lo mātou wola vala awina. Ai mātou te vala aua nganga pa ia. Fio maia le tua e te whaawina i lato. Whaamanuia le tua i o lato loto. Whaamanuia le tua i o lato manatu. Whaamanuia le tua i o lato mawhau whau. Mātou ta talo le tua e pei lava. Ona e iai le tua le leila lo langi. E te le i whaia fua lau ngā luenga. Ai sa iai le fisoa soani alo wanganga pa ia i atoa. Le foi le tua le te talo le nei tai au. Ia anga le lei le tua le tamā le tua le ala. Tua le nganga pa ia. Whau lo lato wa ai. Whau lo lato whalongo. Whau lo lato savali. Ia maua i lato uma le tua. Le loto ustai le wa whaima tai tai. Ma ia te i lato le loto le au au na. E au au na tuai mo oe Yesu ma lo lava fina ngalo. Whaamanuia ia i lato uma lava tamā. Ua whaamanuia ina le ne yaso il matou whaunga. Fo i se vi inga o la wa fia ono lo suafa. Amene, mamene. Lala mai lalo whaktai lava. Lava nole nei, te wala watu roe le tātou wa onga. Mo tau pese lua ia wa po i le tātou wha moe moe. Mo le su mai loa, wa vei po i le tātou taimi. Mo le pese le aonga. A uma le pese le aonga. Na tu ina atu leo le ava noa ia Kalevaria. Mo lana sau noanga. Ia wala tanat tue me tātou. I le si ui o le tātou wha moe moe.
Father,
Bye.
I believe that God's plan is always teamwork, not one man band or one ranger kind of thing. I believe it's teamwork. leo to atasi to sanga tamo na mata ia le na ua i le tulanga whakaia aonga sunga ia Mike Brete ma sunga ia Pukfou na ungu se mesi pati mo i la ua ia i le tangaini kore na lopa mesi kore ia o Kathy Isaiah mesi kore visi to via ia o isi o whaia aonga o no lango i komiti so kore lea ma sunga ia James Saipani tasi lea senior teacher o le tātou a onga ia pati mo i nā taupou o maise ia o le komiti. O le komiti o whiwhiria i sua tomai mo nea onga leo whātou sanga ia o le sunga ia Malene Isaia ma tātua hoi ia o lo ngā rurui ma ingo tupe lea onga mai na suna runa whai mo fia. Se lea pati mo sunga ia Malene Isaia ia i la ua koe o le Rev Suite Tai o le Emmanuel International ia vi ia nama le tu oso Pa'amia le tua mai se koi o le sunga pe stavai o la ua o fa'uina poi na tau fai fi'au le Assemblies of God mai se patipati o la ua o fai le stala o tātou a onga ia a mai se koi ia o le avea mo fai a onga i tōko le tātou na mua. Last but not the least ia le loa lena whaafonga ia le au fia i sangauna si o le sunga ia whawhengaina ia tini lau le Lake Reef ia o ia o whai a onga na amata i gani nei a onga a o puleho sunga ia Charles Reed mai leo se asa whai mai fia i manatu ia o no leo ia i kore wala au mai le lai tua na wema le tua i o na taitai ina ia so saniatu i paino le a onga a le King's Leadership College. Ia menea o sunga i le lipa i fi'au, o sunga i whawhengaina, ia sa bea, ia team academic, tau mai lama i teimi na mata i rea onga mai e lei
Pātanga whaia le au nanga. Nene ni sia i au sunga mai nati koi e ui lava o no leo lea a ngai atu le lai tū mo le whanau te leino le mano le tua pēr ta ua nei tai au ia au whiawhianga leo matu loto e poi leo umana u tanoi le tai o le lai tū ia matu mana mia tu lava lau sunga te natu e mese lava kuriki ia le whai lava na e su mai pa mone lava leo whia pēr whai na maisi pati tele lava lau sunga ia tila u le kuriki pa muia tele le tua e tusa e polo lau na wena sa whai maisi lava ulama whaiungo o ta upu mai se fo le whaimo whaiungo to miti a onga pe whaau pe le ai te tonu ia leo le amo e lisi le maenga le a tāsia o nei pasia vake e whai a onga nei se estangata ona e le whaimo fie le rol le etene tim ia a pe whoia no whatai atu nei a no o maua whatai atu e se o to rua ai mai se sorry o ngalo leo se ngalo sio leo se ngalo limo ngal sio ele se ngalo sio ngalo mimo sunga ya len read se wes pati mo sunga ya len ai no ko ka tusia ona mai no papena ya le toa pa me foi le tua pa ver no foi tua e fai malaunga fai malaunga na tu sena ia pa me tele le tua eda ya pa te tele lava langa na tu o ele se na tai e a fia tada lea e tena lua i tuato i a punu i a lota koi manosi e patino le nei tiute o tofi ai i a o mafua ono lona lama pa te tene lama pa unia le tua i a te oi e a mai se tōna na lona se mai se pati mo nei tina mai se pati o umo politi pa tua i a lofa saia pa tua i a magu pa tua hoi i a wailoa e a mai se o pantua fuma ia James pa te tene lava e whakuia le tua. Te nōne whafonga Malamalama le au whia nei i le sauloanga Malamalama a sunga i Lali Victoria. A mai se koe whapopo a sunga CEO i le tala le nei lena pese atua i le team. There is a good news that needs to be heard. Wa lewa ngā kaura isi maukana nei. Ai te whapeako moro le whiwhi, e kasi kare lei le fua iei ngā ka anga le narolangi, ngā le kare lei lamo le mālo le tua. The only gospel that Jesus preached is the gospel of the good news of the kingdom of God. What are you preaching? O lewa ngā kalo sa kauko, o kei ngoa ai kare maria. O lewa ngā kalo koe kumai o Yesu. O lewa ngā kalo le nofo kumoa. O lewa ngā nuisi maukala. Ale kala le mua ni e kau whaalongo i e karima o manauma. O le whaamalosi atu, o le toi whafangu atu le au whau. A wami ngalo ia o ele tana le leio le malo. A whai whai e le lau ngai nau whai au whai e. Whaapoko aku le lau unga leo le kala le leio mai Yesu. Repent! O le ano e ma whapeaku. O leo o mai ramo sabe kisi po le anama koe ngaloku. E kasi anga mai Yesu. If you go, say and preach. Repent! Change your mind, for the kingdom of God is at hand. It's near. It's very, very near. Amen. All right, we've come to the conclusion of our service this morning, but before we conclude, I'd call on the guards to retrieve the colours. Left turn! Left, right, left, right.
Jesus, see a
Jesu, Ongozi Jesu, Siyabonga, Siyabonga, Ongozi Jesu, Ongozi Jesu, Siyabonga, Siyabonga, Ongozi Jesu, Ongozi Jesu, Siyabonga, Siyabonga. My tata